Okay, sesihambile ne-isometric drawing yethu, sasafika kule sigaba esikusona. Nansi i-front view yethu le, nayo i-front view yethu ngapha. Uqhamuka ngapha sine-front view, then ngapha sine-left view, kuyabonakala. Then lapha phezulu sibe ne-top view. Okay, kwi-front view sinento ewu-L, then mase siba nama-hidden detail line akhombisa i-circle yethu ukuthi ingenile yaze yayophumela ngezansi. Nansi into ewu-L. Ku-top view sinalokhu, nakho lokhu, sibe nalo nanglo, sibe nalo nanglo, mase siba ne-space, okuyile space lezi. Okay, iyabonakala ngithi into eshodayo manje ile circle yethu, but umthetho awuvumi ukuthi singasukeleka sithathe ikhampasi nje kanje ngoba inje, ngoba kuthiwe leya circle i-radius yakhona u-30. Asivumelekile ukuthi singathatha ikhampasi yethu siyivule ku-radius ewu-30 ebese sibeke e-center sidweba i-circle, kuyovela kuphume into engahambisani kakhulu. Okay, asizameni-ke uqhubeka sikhombisa ukuthi ama-isometric circles adweba kanjani. Okay, ukuvuleka kwelona yethu sithe u-100 i-left view. Lo 100 lo ngizokala u-50 u-half, ngenze i-center line, nayo i-center line yethu. Then banginika le distance esuka la iza la kwathiwa u-45, ebese ngiyikala 45. Mase ngiyikalile bese sengenza futhi center line kulelo point engilibekile. Okay, siyabona ngithi sine center line manje ekanje. Okay, i-radius ye-circle yethu sanikezwa kwathiwa iwu-30, radius yethu iwu-30. So indlela elula ukuthi senze, sothatha ikhampasi yethu sifake impensela ukuze singamoshi isikhathi kakhulu, sikala ngerule. Then bese ikhampasi yami ngiyivula kubani, ku-30. Mase ngiyivule ku-30 ngiyibeke la i-center, yenze arc, then nala ngenze arc. Okay, sabona ngithi bese ngibuya thatha i-60 yami la ngibeke khona i-arc. i-60 yami ngiyibeka kanje maqondana ne-arc, yenza ulayini we-construction yale nalapha maqondana ne-arc, yenza i-construction line yale. Then nansi enye arc yami, nansi enye maqondana ne-arc, ngizokwenza i-construction line eyale nalapha futhi maqondana ne-arc, ngenza i-construction line eyale. Senginento ethi mayibukeke kanje. I-step esilandelayo, okay, ama-angles esinawo ile nale. Uku-check-a ama-angles avuleke kakhulu lapho. Ama-angles avuleke kakhulu kuleya nto yami le, square or parallelogram wathi akubalulekile. Ama-angles avuleke kakhulu ile nale, avuleke kancane nawo amancane ile nale, amakhulu ile nale. So ama-angles esiwadingayo thina ilawa amakhulu. Okay, nayo eyokuqala enkulu ngizofika la kuyo ngidwebe ulayini osuka la uze la, ngisuka la uze la. Okay, nakho-ke ngawudweba phinde ngisusa la ngawuletha la, i-angle enkulu yokuqala. Then ngiye kweyesibili i-angle enkulu okuyile, nakhona ngenze same thing, ngizodweba ulayini osuka la uze la, ngidwebe usuka la uze la. Okay, kuyabonakala. Phinde futhi senginento ekanje. Okay, sengafika emaphethelweni, ngithatha ikhampasi yami, niyazi ukuthi masidweba sisebenzisa yiphi ikhampasi, angiyiceli efana nale engiyisebenzisayo. Okay, ikhampasi yami ngiyithathe ngiyibeke la
bese ngiyivule izothinta la, manje futhi iyoyithintela nangapha. Okay, siyabona ngithi ngivule yazothinta la, manje izoyithintela nangapha. Then into yobe ngiqamisa ngifika la ngiyastopha, then nangapha ngibuya compass yami uzoyibeka la, izothinta la nangapha futhi kumele ithinte. Then idwebe ngiqamisa. Okay, then ngiyobe senginento ekanje, ebese i-compass yami ngiyibeka la, ngiyivule izothinta la nala. Okay, then ngiyobe sengiyadweba futhi ngiqamise nakhona. Okay, ebese ngiyibeka ngapha, manje ithinte laphaya nangaphaya, dwebe futhi nakhona kube bold nje ngibone impela. Okay, i-isometric cycle yethu sesiyiqedile.